in Sapa in Sibai Pek Ule, Tunkar Chung Longkai District Hilling Langsar Soi Kusir Hawapo. First ISPL Sanghi Somhi Pahi finalist LADC team Te Hwana Hunwat Sai Ali. Culture in Hana Butsu Jongania, Jong Abo Chuan Nam Abo Halani, BN Thanpuya EM Art and Culture LADC. Autonomous District Council Pitolkan Kandu. Luksan policy mangin hasol na tamtak katsiamang kesa kana ZPM working president. LSA in government Longkai College ha. Deputy MO Assistant Librarian ta donin na thelur. Til back tun kanya tuna chansin kim changsokin. First ISPL Sanghi Somhi Panhi finalist LADC team Te Hwana Hunwat Sai Ani. First Inter-6 Schedule Council Premier Football League Sanghi Somhi Panhi finalist team Te Chuan Ningani Khan Longklai Lo Thingin LADC le LDFA Te Hwai Hotin Arel Paki Bazar Reng Longklai Hwana Hunwat Sai Ni in CM Puvizir Sang le Thopui Te Baka LDFA Shwai Tu Ten An Lo Dong Song LADC Chief Executive Member Puvizir Sang a Chuan Lalpan Thilropui takminti sakaniti in Lalpan Keni Laifa Tehi Min Sharenga Ahuna Min Potrak Chinani Atibok Puzir Sang a Chuan Kan Ramlet Nam Minti Chak Tutur Six Adul Chung Kwate Nena Thoho Na Cha Kan Nei Tehi Aropui Ne In Kasha Min Noi Som Thum Paruk Vel Ania Keni Noi Khat Emolek Vel Kan Ni Ani Tenen hun chan na kan in khela final kan in tum le a pathianin min ram man sak angin hetian din hun kan players ten khel mwala an theina sang ber an lantir ni ti tv kal tangin kan lo mu a in pek na te tumru na te kan ram le nam ta na in hlan na te kha aro puya chutya ha wang chuan pahni na din mun hian min thlen thei hi aro pui hle ni ati CM chuan in fiami te chung malam hun se la po ri thei thila film turin le in nam hnoi lo turin a cha bok ani Hehuna hian pula rupuya chinsa IMPR chantu EM chuan Bodoland Territorial Council how to 10 CM Puvizir Sang CM LADC tana ngai suina thilpek an ron thon chu a hlan hal ani First ISPL Sanghi Somhi Panhi Akalte Hwana program toy Arapagi Huna Bwat Sai Hi Pusi Sang Changa Sport chantu EM chuan ka shwaya hu ar van lalpeka coach nen atungin report ngai thak ani bok First ISPL Sanghi Somhi Panhi LADC team players te hi LADC Sarkar Chuan Incentive Cash Award a perfect don ani First Inter-6 Schedule Council Premier League hi Bodoland Territorial Council Chuan Thengin October ni kwa Udalguri District a Dimakuchi Ministerium a chanani a October ni Somhi Pathum Khan Kograjara Sai SAG Center Titaguri a final hi khelani a final a hian LADC le athlengtu Bodoland Territorial Council te in matsonin LADC team te hi avan doi zo ka an tangta ani Culture in Hana Bulchu Tongani a Tong Abo Chuan Nam Abo Ngalani BN Thangpuya EM Art and Culture LADC Safe Livelihood Movement Longklai Bot Sahin Tholeni Khan Mizoram Chimlama Chibil Tong Abo Balhauthon Omading Te Chungchang Zirhona Joint Consultative Workshop on Endangered Minority Language to Longklai DC Conference Hall ani Pulan Chuan Liana Convener Safe Livelihood Movement Kai Shwaya Hunman Na Kwalian LADC Executive Member Art and Culture Department Enkol Tu Pubi Thangpuya Chuan Chong Chu Nam Ni Phunglan na Langsar Perani Thu Sayin Chong Chuan Khoya Chang Local Nge Kan Ni Ti Te Kan Kalsel na Tur Thlengin Nam Din Hun Ati Chang China Ni Atia Culture in Hana Bulchu Chongani a Chong Abo Chuan Nam Abo Ngala Chong Hum Hal Konga na Sazoka Chanlak Angai na Sa In Helam Hoyam Malak na Kalpui Ani Chu Alom Am Takset Ani Ati Hehuna Hian Mara Pang Bom Tlang Lao Le Jipe Chong Chungchang Heng Nam Shang Shang Te Hian paper present in Chotnulama Pu James Mialung Advisor Safe Livelihood Longklai Kai Shwai na Noya Soi Ho Ani a Chibil Chong Hum Hal Na na Autonomous District Council le Kaushan Shang Shang Te Malak na Chungchang te na Pang Zir Lai Bua Chibil Chong Zir na Tel Chuan Chong Hum Hal na a Ngong Ani Dan te Chibil Chong Hum Hal na Omzinei Zo ka Kalpui Ani Thei Dan Tur te Soi Ho Ani Bok Autonomous District Council te Choi Kan Kandu
Sarkar na kan chan chuan look south policy mangin mason na tam tak kan siamang ke sabdanga ZPM working president chuan ati ZPM Lai District Headquarters Longklai Buat Sayin Tholeni Khan Mithar Lomlu na hun Arupagi Longklai Bazar Venga Man Ania ZPM Working President Puke Sabdangan Mithar Telomlu na ane ZPM Working President Puke Sabdanga Chuan Atun Mas District Council Te Choi Kan Andu Thule Kumsang Ni Somni Pathum Inthan Puya Pathian Le Mipui Te Zara Sarkar na Anchan Chuan Look South Policy Siamin Mason na tam tak an siam don ti asoya Kumsang Ni Somni Pathum MLA Inthan Pui Lo Omtura ZPM Party in Sarkar na an siam nge abe sei thua soibok ZPM Working President Chuan Kaladan Hydel Project Chungchang Te Chamdur Project Te Mampui Airfield Chungchang Te Kaladan Multimodal Transit Transport Project Te Chu Mizoram Tana Chenfak Omtur an ni chunga Sarkar Kanshon To Ten Heng Project Te hi engwanga lati hlotling theilo nge an ni ti hi Lairam Mipui Ten in ngai to angai ani atia Puke Sabdanga Chuan Bukan Edu Chuan Chamdur Project Chu Haider Thiang Lo Power kan momo chuan Kaladan Hydel Project chu mu mai thiang lo le ramdang tinen sao so ka insum don ton nakal pui kan du chuan Kaladan Multimodal Transit Transport Project chu en kan thiang lo ani atia ZPM chuan mason na chu kairwal takakal pui antum thu sein mason na hi akil atangin ramri atangin tho kan du a kan tum boka chumi ata na pui mo chu VC tele District Council te anni atibok Hehuna hian Aizol South to MLA Pulal Chuan Thangapo in Thusoi na nein Mizorama MNF le Congress ten kumsom thumpanga zet Sarkar na an siam to a ramin mason na mutur ani tamlo le a mimal in high for na ero atam le ani ati a kanram hian tun thlingin in tawdel turin tho chwa kan la nei lawa power project hi kan Sarkar ani chuan kan malak ngal na tur manifesto ani ang ati Pulal Chuan Thanga chuan Kut na thok tu ten an tho ha man an tel the ngei na turin kut na thok tu te kan en kolanga an pualin budget a sum kan da sak don na ni atia thalai te kan veya an thiam thil le an tuina an the na pho chak the tur le an tho the na turin ba na kai policy mangin kan khai chak anga kan choi kang don na ni atibok ZPM Lai District Headquarters Longklai Buat Sai Mithar Telom Lu na hun hi PUF Sang Dona Senior Vice President Chuan Nakai Shwaya PUMC Laram Chana President in Mithar Lom Lu Tur Tele Kalkhom Te Lom Na Thu Asaya Lom Lu Thar Te Ai O In PUH Thangchem Sanga XMDC Chuan Thu Soi na Anebo Tholenia Mithar Lom Lu Te hi PUH Thangchem Sanga XMDC PUPT Chuang Lura XMDC PUK Sanga MDC candidate lo ni to te Riki Lairam Dina Electric Veng Longklai le Pu Ngun Yak Thanga Tenu Pa Pang Khwa Te Anni Government Longklai College Deputy MO Assistant Librarian Da Turin Ngen Ningani Khan LSA General Headquarters Longklai Shwai Tu Te Chuan Government Longklai College Deputy Librarian MO Assistant Librarian Imada Turin Dr. Arlal Thangliana Minister Higher and Technical Department chu Office Mu Ingen na Anthlen LSA Shwai Tu Te Chuan Government Longklai College Library and Kultu Pulom Tluanga Library Assistant to April ni somthum sangni somni pani a pension to a tunthengin a ai o da alani lo thu Minister ne na hian anthena Deputy Librarian MO Assistant Librarian MO tal da turin angen ani Minister po in LSA tengen na chu asha thiam sak thu le arang the angpera alo bo zui tur thu sayin pisan chin chin sa Director Higher and Technical Department bengalin forwarding letter azya saknal ani LSA shrai tu te chuan hunrei lo te a hlotlin na hmu nei an be sei thu an soi ani Hemba ka hian LSA shrai tu te chuan principal hetle thok tu dang te in dai lo na te po soi puin Minister po in thok tu dang te chu proposal siam ani to thu alo shil ani LSA shrai tu te hi PUH Biaksawa MLA and Vice Chairman Agriculture Development Board le Pusi Romura EM in charge Local Administrative Department LADC 10 Antoy o mani Pradhan Mantri Formalization of Microfood Processing Enterprises Scheme Chungchang Zirho na Puat Sai ani Commerce and Industries Department le Lead Bank Longklai Changkap Puat Sai nilai ni khan BDO Conference Hall Longklai a Pradhan Mantri Formalization of Microfood Processing Enterprises Scheme Chungchang Zirho na Puat Sai ani Hehuna hian PUHB la Remoya Promotion Officer Commerce and Industry Department le Pulom Kima Lead District Manager Baka
pu Henry Saingura district resource person ten omse nei zoka eitur siam konga kutna thok tu ten bank kaltanga ham thatna an hu theina tura central sarkarin scheme adwan pradhan mantri formalization of microfood processing enterprises scheme chungchang an sirtira kalkhom te achangin sha thiam lo le shat bel tu an nei te soi ho na le zo na le chan na hun te man ni in longlai khopui chung ba ka khopui che vela helamatui mi le malak na kalpui mek te an tel Pradhan Mantri Formalization of Microfood Processing Enterprises Scheme na ya hian eitur songbol le siam chwa lama eizon na ngel nget jok nei du titan subsidy loan pek chwa thei ani a sha chang du tan Commerce and Industries Department lama ngai ven thei ani thu te soilan ni in ti tak taka malatu te dom ka nga hlotlin na an ne ngai thei na na pui chu he scheme in na tumber ani CYML le CYL shwai tu ten Myanmar ral tlan te chan pui turin US sarkar an ngen USA zin Central YML le Central YL shwai tu te chuan Myanmar atanga Mizoram ral tlan te chungchanga an malak na le chan pui na om theite Bureau of Population Refugees and Migration PRM US State Department Washington DC a an soi pui meeting a han Central YML shwai tu te Arlan heta president le Professor Masom Liana Assistant Secretary Tebaka HC Vanal Ratpuya President Central Wailete Antela Zotum Mung Executive Director Chin Association of Maryland CAM Le Matthew Welch Advisor to CAM 10 Antoy Om Ani Central YML CYL shwai tu te chuan Chin Unaw Ral Tlan te an lo boy pui dan le mi zo mi pui te lo ton son dan te an soya chen na tur camp te ele in thomhno le erong bol na bungbel an ngai twa sak dan te le mi zo mi pui ten YMA kal tlanga chan pui na sum an pek dan song song te an shilfia Mizoram sarkar in thei top chwa a boy pui dan te an soi tel bok Central YMA le YL shwai tu te chuan US sarkar chu IO intira ra tlan te din hun a hun nge yam hu pui ve tur le chan pui na om thei ang te pe ve turin an ngen bok PRM Asian Team Leader Houghton Chuan YML le YL shwai tu te hena Myanmar atanga ra tlan te an pai pui na song song chu ro pui ati thu sein lom thu a rila ra tlan te an om nam hun nge ya tlo chu tha an ti thu le IO intir an tum thu a soi ra tlan te chan pui na chungchang a rem chan anga pek dan kong zon an tum thu a lo shil bok chakzo ka Sarkar School te mamo tarlan na le chan pui na tour portal Vidya Jali 2.0 chungchanga thut khom nei ani Tholeni Khan Samagra Siksha Longtlai District Noya Vidya Jali 2.0 an offering with both hands chakzo ka kalpui dan tur Longtlai Borsa pu Amol Srivastava kai shwai na NDC conference hall a soi ho na hun man ani Vidyanjali 2.0 hi volunteer 10 school mamo chan puina an pek theina tura portal siam ani Vidyanjali 2.0 portal a hian sarkar school te in registerin an mamo te an tarlan na tur ni a chutiang pokin volunteer 10 he portal a hian in register ve pokin school mamo te an lo shat ve na tur le an chan pui dan tur an lo shat na tur ani volunteer tamzo zon mu konga school samagra siksha le borsap le anwaya officers ten tho ho ni se he scheme hi Longtlai district a hlothing takakal pui ni theinan school te po in an thei top in volunteer zon konga ma lo la se ti ani a school ten an malak na hi DPC samagra siksha a 5th November sanghi somni pani ran ma in report pek ni se ti ani bok Grassroots program kalpui dan tur soi ho Zirtopni Khan Samagra Siksha Office Longtlai College Venga PR Lanun Thari District Project Coordinator Samagra Siksha le District Level Management Board Chairman Grassroots Level Sports Development Program ni Bok Kai Shwai na Nwaya Football, Boxing le Badminton na Grassroots Program buat sai dan tur soi ho ani PR Lanun Thari chuan in fiam na hi ezom na tlak ani chhomek zela sarkar po in ngai pui mo le a sarkar po in National Education Policy a po ada heng he ani ati a grassroots kalpui na tur hian Longtlai district a football boxing le badminton te chu than an ni a heng discipline pathum te hi chhor tu tam tak an om theina turin department chak nilavin association te nen tang ko pamhalak ni se kan ti a association te po in min tho pui turin kan ngen tak set cheu ani ati Samagra Siksha Nwaya hian football, boxing le badminton lam tuimi nau pangthan big te hena training hi pe kanidona coach le assistant coach te hi association te nen tang ko pa ngai twa ani ang football bi ka hian center atan sangau than ani a badminton le boxing hi Longtlai hi center atan than ani bok
he meeting a hand football badminton le boxing association in an try to te antel ani medical reports district hospital longtlai district hospital atun kar chung khan OPD in antir zongsong mi zani somli pakwa ni a damlo admit somli pakwa omin hengzinga pakwa hinaw pang an ni a nasen paruk an ombok tun kar chung khan emergency district hospital pantu mi za som pakhat anom mani laboratory test sang nei za thi za som kwa ni in ultrasound ti zat pakwa le x-ray ti zat som thum pali endoscopy ti zat mi som paruk an oma damlo zai tum thum nein zaite naw vek an ni tungkar chungin district hospital a naw piang som pakhat omin mithi pakhat an nei ani Christian hospital a tungkar chung khan OPD in antir zongsong ni somriat panga an ni a damlo admit somni pakhat omin hengzinga pasari hi naw pang ni in damdoi in atanga chwa tir mi somni pasari an nei ani tungkar chungin emergency Christian hospital pantu mi somni pakhat an om ani laboratory test sang ti zat som kwa pasari x-ray ti zat som paruk ECG en zat pathum an neya mi paruk ne na vaccine pek an nei bok tungkar chung khan Christian hospital operation tum kwa ni in zaite na tum sari le zai pui tum ni an neya na pyang pani omin chansin bot sai lai thing in cabin rak pani an nei ani LCMCN hospital a tungkar chung khan OPD in antir zongzong mi zani pani an ni adam lo admit som thum pali omin hengzinga som pali hinaw pang ani casualty case som sari pathum nein tungkar chung khan emergency hospital pantu mi som hi pasari an ombok laboratory test sang ti zat changa som pathum ultrasound en zat mi som nga pali omin x-ray ti zat som nga pali le ECG en zat som ni pakhat an oma ha entir zat mi som nga pani omin mi pakhat dialysis ti omin mi pani in physiotherapy an ti bok tungkar chungin LCMCN hospital operation tum thum nei ni in zaipui vek an ni a mi pathum hena vaccine pek an neya naw piang panga omin mithi pani an neya chanchin bwa sai lai thing in cabin rak an nei lo ani POL reports Misofet filling station a petrol MLC liter khat cheng somka pasari le paisa somriat paruk ni in tungkar chungin liter sing he sangli lo thingin free sale a pek chwa ani petrol XP hi liter khat cheng za pali le paisa somli panga ni in tungkar chungin liter sing khat sang he lo thing thara free sale a pek chwa ani diesel HSD hi liter khat cheng somriat pali le paisa pakwa ni in tungkar chungin liter singa lo thing thara oma liter sing he sangli lo thing tur nei in free sale a pek chwa ani Mavula filling station a petrol MS liter khat cheng somkwa pasari le paisa somriat panga ani a liter sanga lo theng tharin liter sang ni shal chwani in liter sang ruk lo theng tur an neya free sale pek chwa ani diesel HSD hi liter khat cheng somriat pali le paisa som pakhat ni in tungkar chungin liter sing khat sang ruk alo theng thara liter sing li sanga lo theng thar tur an neya diesel hi liter sang sari shal chwani in free sale pek chwa ani LPG report MS Khuma Gas Agency tungkar chungin MS Khuma Gas Agency a erungbol na gas bur sangkhat pariat lo thingin commercial gas bur som pani lo thing thar ombok thingka le AOC venga te erungbol na gas hi semso to ni in lo thing le tura be se hi khopo na sem tur ni ang tundin huna erungbol na gas hi bur khacheng sangkhat zanhi som panga ania commercial gas hi bur khacheng sanghi zali somthum ani khati zong khatungkar sungolong khai district thil thenglang sar zwal kan thir ho the te chuni e